la la operación que nani political part kamu kali orang hadapin upna wamno da kinuta ko kurose la kali to hal ini Agak dilakukan di Mobil mana mobil itu import China itu benar juga. Por ya lama asal itu dan mobil में satu jauh ke udah ada public negara में तो नीली पाके CCU लोग karena mobil itu ke nanti itu election पूरी वो CCU लोग ना tapi job नीली itu sama हुए tidak pikir dulu mandiri kalau suruh pulau political part को हम ini itu jiwa ini नहीं lapen hal so tameno ala kitun datu ala so proposal ma dera samo mata tu bi lasia so pulau Rainbow lo sih apa kali organizer तुम्हारा इसी खेला तो organizer तुम्हारा ला पैनल डिस्कशन में हमारे ओपिनियन मीटिंग में पैनलिस्ट पुलो पे अलग लिमिटेड दो नहीं कली पुलो का प्रॉब्लम है लगे मीनिंगलेस पुलो सो पैनल डिस्कशन के काढ़ो अपन नेली का चीनी सी चॉकलेट बोलाम ले नेली नॉलेज ता लिमिटेड जितना नेली के जेंसी की पूरी बंगे ला हेलो इली तुमके 50 सीट के नांगने आओ वाला मोपेन ताऊ कुंडिंग ये बंग दो 50 सीट नॉन बंग थोंग कैप अंदा इली तुम चोदुन रात चोदुन आदि में वे पुलोते बंग थोंग कैप के आरले दी लालो ऐसा मांगे लासिला नॉन 30 ला जॉब पुदा नेली पुदाई मांगे लापेन के लांदा लोना मोपेन पुलो 26 ता ओपन नेली पुजी बांगे 26 के ओपन गाली पुनेली पुदानी बाने जोंसी रूल्स 8 लांदाम लो पुलो ते हलाले इंटरप्रेट लो पुलो तंते ओपन बुआतेंग सीता रूल्स 128 कोमालो दा वोट के जोगी के जॉगलोंगी हाला दा आ डेफिनेशन इपिडो परमानेंटली रेसिडेंट आ तुमानसी नॉन ट्राइबल आ तुमके जॉगलोंग चोदी वोट जॉगलोंग चोदी 129 आते हैं बांके गोपिला रूल्स आते हैं फिल्मा काउंसिल फन सेपरेट इलेक्टोरल रूल्स दोजी हाला सो इलेक्टोरल सेपरेट रूल्स बांके LA पेंसी वांगपो LA पेन वांगपो नॉन ट्राइबल तुम्हारा बांग फन के थाने पो सीता परमानेंटली रेसिडेंट को तुम फन के थानुन ए पो लासी नॉन मातसी तमे इली तुम डिमांड का दोलो गोल्डलों पेंडिंग ला हाला सो रूल्स के फेमी फटा मोपेन काउंसिल एली के वसीए में कहे था पुलो काउंसिल पेटा लोए तो इंदे हाला सो पॉप्सी कोपिलमा जूना चिकलो एली तुम नो ला बांसो का होल प्रोसेस है दाग एली तुम लोकल पेन बांके फैसिलिटेटर लो एली तुम सीएम के है लसी सीएम के है लोंता नी तुम दाम लो एटलीस्ट ए फॉर्म ला सिग्नेटरी सा तुम के नंपाचे तोंगा नी तुम नी फॉर्म ला सो उठा चिकिलां लो lapen halabang suar ni masida putekang lo laso chuning ri tekang lo laso reservation open pualamang ke nonako bikok senang moe cinta pritu naling cinta pritu na restriction edu kawadim abang si jong si open pulote restriction abedei ge muthe non bang ke li tume thektia posi ko piloma kado kawe ke wanga bangaling ka voter list long dang ke wanga bangaling ka ration card long ke wanga bangaling ka electoral roll long dang long laso posi non ili tuma ki sung lasi ladak hilo ili tum ki sung adilo penon ili puji bang ili tum borulen tripura penke che compare tu nang ni borulen ke 2003 si bang ili ton block si 6 schedule provision ke la ke ili tum tribal area kali la pen udang lo pulote pa hala paragraph 20 table along part 1 along ta bang beda ninga polo la ta ili tum ke thegundri lo parliament along wandi dala bangke gopilama part 1 ason si binai kali pulo te ili tum safety lason si Nagaland mo pe na por lo Nagaland la ke ili tum terang lo ke ex minister ke alang li niger lo lasi Jayantia khasi Jayantia ke ili tum sipakle council ke united nigeria NCL sipakle halada ili tum da ke 23 si inaugurate lo halada ke 27 June si inaugurate lo ka inaugurate ani khasi tum protest lo का प्रोटेस्ट को पिया थे बांगे थोम नॉमिनेटेड नॉन ट्राइबल पॉन्डेर अपन लासी बांगे थोम नॉमिनेटेड नॉन ट्राइबल पॉन्डेर पर बांग प्रोटेस्ट इस सॉर्ट टेंसी बांग ना में ठंगा राइड बांग के सिक्योर लासी नॉन नेली पूजी बांग के जोंगसी ला बांग सो क्लॉज बांग इंप्लीमेंट लो पुलो डांग से नेली के ठेगलम 34 प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स लेली तुम लांडा मान थियोरी ते में पिलो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स दिफु मासिगांग नीमा दिसपुरा सोर्सी दिसाजी पुलोटang te kopiloma la bangkret throgatu si
mo armisi ke ingi det po non BTAT BTR langdung sena bangsir ken atung siada council ke form lasi hala bangso yongsi implement lo pulotante nelige arnisi kachonel tumlong ta ninggelo la penon la solam ninggel yang det pule nili pusita firman la bangsin non ta ninggel det po la implement lo pulotante Karbi Anglong Autonomous Council la bangso tribal area long la Karbi tribal la CM ke non ilitum kacaribo ma CM haitik pen ke la so tengan si ducholi la so pen api bang ke point of view politically la ke phere me pick la pen ke suicide attack kiriga che tu neli ki pudami puadim mang ke la helo 22 non election do 22 ke joko hide po non cari po matung si hide only 26 open for all kali open for all dolam li open for all puke hala interpret te bulta dake tok dakde ja kali tok dakde tidak ke ki video dake theoretically everything no ke hai kes alam itu high court se filo supreme court tambe gente non nasi labang jongsi apor dolang pulotang telasro 2.3 ke doan stakeholder tumpen major stakeholder ek malo neligali jakas kali Karbi Anglong ara nanglitung komada rat komada khe phansi komoksolong ri phansi nanglitung ka chesong pima nanglitung pranjit thong rut ka chesong pima halabang so rat sinon hangjolo Hangju ke panel discussion kali kulate nang itu organization or organizer itu bilang lesson panel bang excuse me mana buatan jadi langsung kami kritik kan jadi Karbi Anglong hanju inun tanya hanju spesialis ni than siap political party amen siap political party itu sehat lo amen ikuti cakap So Pinyana Daniel to opinion we are just closely observing the development of situation in Karbi Anglong. hanga development agar development dulu under current dulu ini tinggal si dibori deh kulo teh lalai kapre kalam do nanti tu mepong cingkime ke umama organization pensi la soalan ke kelama nanti tu mepong cingkime ate jakas tu ke klan lagi ultimately bakal je tenana kita ini itu kayak teman thalo lasoe kon ke som tuh ekor kali tulisan orang mati matu ekor sini ta bangso Indonesia kan pilih dia kan tahun 2010 kan tinggal yang ngomong angkat kelan sendiri tulisan orang kan kelan sendiri kan hasil rupiah panah tinggi hasil rupiah nang itu ada cerah dari sini lapela kan get sosial tinggi ya hul ko anya itu organizational dia ni ke festan somarpen medam ke festan kijurong kisok ke penalo hasil hutan itu mah hirpe asli rakan lo si jetan lagi melihat lagi joy ka contribution kami sila nanti tu kopi make warnang deng dun baik na pola lapang nanti tu tan ninggi une kali alam itu kan pupe job kata pupe mungkin itu nilitame ese Orang basic kalau studi lo meselo, so bilon cipilo. Asal kita tu orang orang pikir apa yang kalau soal ini bukan ini, unfortunate dari ibu ibu kan. Unfortunate tu sebut. Lah seorang bang dia lah mana kanan ni. Orang orang dia masih bicara nanti. Di awal mana tu kan jadi awal mana. Lah seorang emotional blackmailing bukan. Nona lagi tujuan orang si siap cocok pun mau biju colo. Nili pantai kubek lo nono pongo mangke, dake Karbi Autonomous Council ke, dake
BJP के bang wait को bang senang putih को bang tu dulu kalau sudah. Ang ate makado Kami kare itu tentu ke. public hoy pe singi ji ma dadi tu mana han ta le do uting sing open hu nu ji puche lo ye ala RBC nama ta nama se cha RBC tu mata untuk master pensi Enggak bisa lo di tu mana dah ambil ini tu masuk bilik dia bisa. apa nama lagi itu Apa sekali dah. Semua sih. Kalau mereka ini itu ada arah itu. Itu mana dah ni itu mana ni. ini Lepas biar dia tu mana ni dia. Nani di pak kya ni pan itu ibu tu je Kalau dia bahan dah begini dah. Semua dia. Organik dah. Taman isi kita ni dia punya. Tujuh English tapi puji lah lebih dari malam. Ye kita isi ye kisi itu yang mungkin tu cok je boleh ni sih. Kajian di KPI guideline je LBC tu man ni terang itu palong beji warna lang itu tak klaim langsung kita yang boleh kita lo langsung dan deh anghang deh itu palong beji lang dulu lo itu victim lo LBC uta dia lah punya job je pun halau so signatories tu itu isinya tu naik kali itu kepo un anci pula isinya tu deh ha isinya kita kali ada pada final job not a man itu pun je job je lason ke soal ai ki pudu na jane hai hemta unan hile kaman pen 30 round mo hal ta ap ladak grenai pen ai teglo nona cm hemta grenai garden lasimo pen pulo time lam lasi compulsion pen sign de kam mongstame to job lo halam ma sta rectify nahi job chi pustame in पोस्ट के काम करी डिस्कशन पे इसिया के ने ही चार्जुसरा कॉपी रखेंगे हां सोलन रेफरेंस पूरा भी था सीएम आके है बाके नॉन कंसेंचुरी लॉ हैज बीन रनिंग द काउंसिल फॉर दिस 2 terms and he know the difficulties and the financial shortage that we have हम shortage पे बोलते 56 के अलग लिए कोई नहीं नहीं पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भरने के बाद नहीं करी जे Nitum jom si asyik tu walau pelote langsung saya power onko. It is not. Sikkim tak kalau. Pini gods kami tu lo. They are confined to 30 seats, but they are running as a state. Sudah pini market ada 50 seats pot. Anu din tak asyik tu mereka ini kau lasi bisi interest. Lasi ada market movement pulo. Koi si market. Je itu market siksa tu. Jom si politically ni itu jom si defense ni. If we need to safeguard our future for the coming generation, we should not stick to this. Anuti bata chile. No more pen pula je. CM CM ni sudah recommend kuri pala. No. Dictate pa malai kuri po. Ne bhagwan si CM chupon da. Ne nangyong sila tuman pipe ulute. Ni alam ar jilek nang ko. We are run by somebody. We have our master. We are not doing our own regional party pang tang na level ekori. Pini ka regional party tu para regional party tu ko mama pune. Lagi let me speak. Lasi na solam bangke itu ni cikgu governor samalam makaju po. Sitting itu assembly mas government sulai lah. Halo salam si aju ni betul. Aju bagi upaya lagi. Need to face we are facing. Allah itu apa yang है लाभ दे इसे 1 minute. We are not against it. No agreement. I never interrupted. You have spoken very peacefully. So let me speak my mind. Lahat sih je laban ke itu cuma thalang po itu safeguard lagi. Non itu dia colongi bhalang kali. We will survive for another 10-20 years. But as a Karbi, we will continue to live. Macam laban ke rectify नहीं juga saya pensiun नहीं. Piece of cake sama. Asal of cake compulsion. Kenang ni claim kita ni posta me claim nak kuat lo.
under pressure kan sistem la bangke itu reduce nang lalu ASDC tu mah itu si rule law ASDC pen mau mata tu ASDC ni Ladakh pen nominated at least kilo agapre kewang agapre lasi la bangke ini tum garanti GPU ni gubernur ke Ini reply dia loh. Ini reply dia loh ni. ultimately council lo member pertama lo. Number 2 bangke autonomous state lo nila po naso council la autonomy naso kita ko ang do gi ba do mo. Naso lo pronte non ang autonomous state lo nila po naso council allo kaita non da franca to non bufunga da bangke state government bang attack pen nangalan buncari no dari buncari to dua gila lote non bang poke bang open bang kete open ten bang drop bang te lumit inke bang poke la pie bang te la bang te reserve for price surprise ko te dua penseklo kan di masa la ka do de mana do di lai no ini bang te bang drop anu minute na bang te la bang te goro basam sipi Constitution yang ketentu, ye governor may consult the council also. So ultimately, bangkai late kai kepiting ini, ye state government yang ngerti kepiting. As per Constitution of Rule 36, Karjana Thomas Council, lake CM से lake माने उतना भवन से apply किया. Governor बंके लके governor man that unless PT के CM से recommend nominated ministry. As per Constitution of Karjana Thomas Council. Kalau masih alu lupa, Honda jauh si, governor sudah pergi ke Lotte, ibu tua, ini kena mana? Kali, jangan betul ni, model ini mana governor jauh si, pergi ke Lotte, council saya pergi lah baik ni, governor tu pun lah kali, langsung tengsi mantunya apa dota hai jauh pergi ke dia, bah isi apa dota hai je governor ikut tengsi pergi, mana council sebenarnya. Asal practically bangkai itu mana pun bangkai practical, जो सी रूल लगा तो सकते हैं ला बाकी आप देखते हैं governors will prevail असला बाकी लोग बाला पेंटिया कौन के कभी लोग जितना ही क्या बंगाई जो सी open पुलोंते कल्पितु थोड़ा तीवा थोड़ी रेमा थोड़ी आहो उसेता ultimately बंगसे non tribal कुछ basically बाला तो सी बहुत के आगो बांगा ओम चलो पहला बंगे कभी लोग जितना ही election punya wajib. Election punya tu kalau kita biarlah council lo isi parti si dulu bom, kita tahu isi parti si dulu bom, tapi sekarang isi parti si dulu. Tapi जो का political party का नीचे है जो बंके अलग तो अपनी चीज़ का ही। जहाँ लोकल बंदा तो सी party इसमें तो सब BJP का एक BJP सेंट्रल BJP पुरोते और जो प्रॉब्लम होता है पर ultimately the will of the ruling party will prevail. Tamahana local bangta that local interest upon mat hatira hanga Delhi lo kachari tumba diskulo kachari tumba alam hebang mata. Tapno te 10 non an penangana kan biara tung ka phirega apprehension ko so ka phirega amro keda bang poker mong bang grid from yo si anu ka break mane tribal tayo non tribal tayo बोले basically क्या tribal tapi la bangkit from bangkite la bangkite they will not rather they may not act in the interest of the local brand in the 16 pen now you see 50 to the 25 25 le bang sirke la pona level one to choklo so ultimately she will try to find long okay rapidly mane result dia pusta mane itu mane security abjekta lain ada so neni kulai bagaimana dah kalau kamu cakap open poso rana kias ganti lah dua ibu neni pulau ganti kerja dia tiap mana kias ke kias cina kerja dia tiap mana kita ada mesti nak buat job lo itu kita cakap hal 1952 angkat
Gobernador pasti pendela lang si Abun Semadan. Yung umasubot kayo kung ino. Who will become the voters of the council. Hala suhura, manikan training pula betul. Nora bangga nikan training mana patay sila ng dulo puno te nikan training yan apilo puno te vote ko kaso Abun no. Actually, laso idea mo sa kanya. Council के दो फ्रंट पे निकाल क्रेनिया फ्रंट पे के दो तुमसी ताके बुच्चो को अभी के बात तो नहीं नोनी तो मगे लासो रुलो बंका टीवी के स्मार्ट टेक्टे नोनता लासो स्मार्ट टेक्टे तो आजो एजेंसी तो स्मार्ट टेक्टे तो आजो एजेंसी तो बंके ला जो को अभी को पे चिंता कुरो लासी लास आन के जो एक और को करेगा ओ वोटिंग राइट्स हम चिंता तो ना पे नॉमिनेशन हम देखो नहीं नहीं इसी बंके ला नो जे nomination bangke actually the intention original intention bangke bila je council sin ando pohla so council lo bangke tribal kusi turko jat ko to hadakta non tribal tunda do hala group of interest ke lele data hai council lo apo to serve the interest of the non tribals or the communities who may not be represented in the council normal has lokte da namat normal bangke jokta damlo kuplo nomination proses cross bang ikat pausan tempo ba doi pujata 8 itu dong Now voter rights dolo belum telah bagi nanti election contest 25 years. Indian citizenship belum as per paragraph 2(1) dari clear dari Mas Council ke reservation tadi. Paragraph 20 lo kita bagi dari tribal area betul. Mana ni kamu? Tribal area betul. Lasi non ke 26 constituency kami 26 constituency ka job करते हैं. Say for example non before 2 months ni ciklujan ni apran ke Tripura election beran. Pada ke Muslim bahkan long shot contest nama hai jate Muslim. Muan isi kita ke reservation tapi belum dari dua polisi ini Meghalaya itu tak naik. Population dan bangkit ada tribal losi 85.9% di dalam reservation Tripura betul. 5 ke 55 के लगता है रिजर्वेशन की ना तो पिनी मिजोरम दादा के 95% नोना तुम बहुत मुझे लगा दादा के ट्राइबल एरिया क्या लगता है रिजर्वेशन में लास्ट itu में रिजर्वेशन में के नीड रिजर्वेशन because influx ना बात होती जाना लास्ट लास्ट का प्रोटेक्ट के बन के लाते नोमिनेटेड दादा में के बहुत तक पूरा Jarang saja. Kagino Autonomous Council si agensi as per Kagino Autonomous Council Constitution Rules 36. Pada apa ditungsi lagi siam mama. Pini uliram terang siam mama belum dalam datang dulu. Tak gono apaan capek kroyong dengan dia lagi sekat. Lagi Kagino Autonomous Council itu lagi dulu persen. Tak gono apaan capek kroyong dengan dia. Mana lagi kalau ada. As per Kagino as India Article 163 along that also lagi on gono nanti dapat heading nanti gono pakai lembek la state government nama itu kan kita dake itu mungkin cepiminan kok autonomous state ni state pimina state wah alam bukan lasi Assam government nama yang tu mata ini dah santom employee tu kan salary kan cenglok itu yang bangga itu ke dah imitan kita tahu ni imitan revenue system. We have Kagino Autonomous Council revenue collection per year only 40 crore. What we have to do this annual budget month? Kosong sih tuh claim untuk. Lasi itu state government में तुमचे hanglan को state government में तुमके cikinan को. Lasi autonomous state bikin state को मैं तेरा समझ आता. Lasi ini tapi kroy मेरी तुम्हारा सिक्योर में तुम्हारा सेम एमएलए एमपी लोग से रिजल्ट तुम देर मतलब तक तुम काउंसिल में रिजल्ट नहीं देंगे सरकार लाना तेरा काम lagi lama ni MLA MP रिजल्ट तुमके लोग के तो नाम तुम होते हैं नाम तुमके ऐसे अकाउंट नहीं तुम होना सोचे नाम तुमके यहाँ नाम के नाम तो बैनर बना in the name of the autonomous state in the banner of the autonomous state no autonomous state no election no autonomous state no rest to see benar the autonomous state long mana sota ekor ke side man gana man peda pulo man to gana not to take it any further reorganization and division of the state to plan last kola sota reservation 10% kulian
Claim jadi ni pun osata. The people of claim jadi. Rules alam alam itu puro rules. Rules saya itu rules bang dia naik itu. Nitum kal dewa tu numas council atau ni plus langsung ipiate ke langsung. High court case PIL ipiate ni tu rules tiada lo. Aku mesti nitum tiada lo. Langsung rules governor ban pathai lo. Article 163 attack as per Constitution of India. Kalau so Constitution of India bang ke Council of Minister. Council of Minister एक अगला तो मस्त council करी स्टेट गवर्नमेंसी गवर्नर बन के हुकुम कीजिए लासोते एजेंसी गवर्नर का के केस ना ये तुम डाके गवर्नर भी तुम करना तो मस्त council ये तुम गार्जियन चला तो हुकुम की क्यों ना जा कौन के स्टेट गवर्नमेंसी गवर्नर को ले में 10 out of 44 वाला open for all डॉक्यूमेंट में लाले ना तुम्हें मुंठी ना 10 के open for all ता लगा 26 को जेंसी नो लोगों के रहते हैं ओपन फॉर ऑल वाला बन के और 44 पेंसी ओपन फॉर 10 ओपन फॉर ऑल ओके सर out of almost 44 out of 44 बनके मैं almost 34 के रिजल्ट लेकिन पेंशन ओपन लेकिन मेघालय का नागालैंड का मिजोरम अरुणाचल का दोनों में पंगबार लोग के पंगे मेघालय के असेंबली ऑफ रिजल्ट असेंबली रिजल्ट खाली मेघालय के काउंसिल ऑफ रिजल्ट खाली असेंबली नो नागालैंड का काउंसिल पावे मिजोरम दावे अरुणाचल दावे अति इने तुमका आरडीसी मेघालय असेंबली ग्रुप होते सेपरेट स्टेट को ऑटोमेटिक हर सब कंट्री में चलेगा वो लाते दोनों को पापा लगे तो फिर त्रिपुरा में पापा लगे अथे बंके त्रिपुरा के ऑलरेडी बेंगली पूरा नॉन ट्राइबल तुम बंसी तेरा ऐसे राष्ट्र में तो सिर्फ वन चेक चलो पर बोरोले ना हिस्ट्री पे तुम हिस्ट्री पापा लो बोरोले के एक्चुअली सिटी लोग के लूटे डाले ये बोलो अलग तो लूटे डाले ये बोलो अलग तो ना किलू सुंदरमान का मने इसे कोपाए कुछ आए करते kasi ni kurang mangkela men pini macam apa dia ini phone ke ngo petadat puke beli udah adu we implication lan kasi gitu oke sir Mungkin satu 34 Steve Anjali Jamro can open for all Kodamla. Asli dari budaya pakai prevention kan open buku SDM dalam sama saya dan dia pas administrar ada dia pas aku dalam tanggal saya dan dia sini libur pakai kalau 10 plus 6 juga tu 16 ini tuh apa betul sih akhir lima dah aku mau sini karena itu movement angklen 1986 kan movement angklen otomatis terbuka pinon asal sekarang ya lo pinon di penang lo minister penang lo siapa yang penang lo ex-MLA itu penang lo lagi politis kapan dulu ini tuh people diri kapan ini ada dalam teori ini tuh lagi sampai execution compare lo pen pulau mereka roy ke council lo dari reservation itu asli mana ke chief minister state government tapi tribal community chief minister ni Assam ke sopalan semua tu kita mesti lompok ya apa ini pe komanya tribal atau tujuan ni mah ini kita mau lepas saja buru tu people atau tak reservation angko akhirnya STA long ni duduk kali tribal state long situ pusat ke si reservation alam dan kali ni lebih baik tanah maka institution compare tapi open book SCN federal sama apa pula reservation kita ini pula terpolipur tapi jadi itu yes ni betul talah ekstrem ini kecil nang itu bain kora program bain kora ini dia harus claim dan ini pun best time mana best opportunity best time social media active aware so am struggle kembali bah aware so kadang kita democratic movement berjaya song an dekat ada katakan tentang sakit lapangan ke finishing menteri dulu terang ka ex minister ke central government state government attitude to be also macam yang tu kaki